Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yesu bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry, nibaze ko meze neza ku majwi hamwe n'amashusho. Tukaba turi kumwe na Silva, nkuko muko murabibona uno munsi dufise umutumire w'iteka, na cyane mwitwe VIVI hamwe cyane se benshi bamuzi ku izina rya VIVI Rolex. Vipi papa? Sasa umusaza meze neza. Ndashima amakuru. Ndaho ndimbwitere yaho nyene kiretse Imana impinduriye amateka. Imana iguhinduriye amateka, ariko mu gihe Imana iba yarahinduye amateka bivanye n'ibyo ko barabona bibaze neza yuko burya Imana shahi guharimo. Reka umusaza hari indi ntambwe twadushaka gushikako. Kwera ko nkanje nk'ubu ntaragaburira president banumva ntatangura guteka. None ariko urazi ka mungura nkariyo mazi tubye. Ni washaka byinshi bija byononeka. Nende yiruka nkiga mu wa gatanu. Zimerutse kumva ariko nyine ndaje ndashima. Bameze neza, ni wa muhungu wanyu. Abeshi muhumbuye muri filime. Mana siko egereye ko ndakina ni pasteur. Ariko nkaho baye pasteur zeno chambande ko. Bro, je ni umugozi w'Imana. Yewe. Akunyubaye umugozi w'Imana. Subizi nko yibonye. Ngira ko cyangwa ndi pasteur. Ko ni bari tumufana ari karanda bongere ko namye ndi pasteur. Senga madayimona akatumuka. Ndavuga mu ndote nimero 2 muri ego yaho urumva ibindi bintu. Okay. Ego na cyane turaza kugenda kuri filme Ego Oya ariyo uri kurakina niyo nyene. Okay, iyo nyene turaza kuyigerako na cyane yuko ihuriyemwo na cyane CEO wa filme cyangwa se wanditse film ari X-Ray ariko uyu mwanya reka tuvuga ati tukuzi ku izina rya Vivi. Ese abavyeyi bakwisende Vivi yavukiye he? Akazi nyezina usivye Rolex akandi kazakora na filme nakahe? Bro, Vivi yavukiye mu Kirundo. Mpore mu Busoni. Urampo kw'Imana. Naje Bujumbura ntaje kwiga, nje kurondera ubuzima ntazoba butaye. Ariko nizera ko buzoboneka tu. Twadukora amasirago yose kugira ngo turabe ko ari Imana yohezagire. Imana gibize inzira zirenga igihumbi. Yakega atari inzira ni ntararenga mu nzira imwe bazi imizondera igihumbi Imana yateguye. Niyo mpamvu namane byiringiro umunsi n'umunsi ushobora gusanga natayemo nyene. Cyangwa cyaro kihagasha. Neza cyane. Amazina y'abavyeyi bahise ndacayisa Vivi. Burya Vivi ni gwawe? Muganyere kubera ko nanzi kara kanyamuci. Kanyamuci kunyamuci kari muvuka mu Kirundo akorano bishi bavanga inzara rabishe mugaba akagihaje bitwa Kirundo. Bona umuntu ambwira ngo Kirundo ngo murashoni dushonje gute kandi niyo harage mujya bitwa Kirundo man. Kandi hariyo biharage muhiri wa. Kandi hari biharage byitwa Kirundo. Kirundo bwiriraje bitwa Bujumbura twumva bikura. Ya Bijumba. Umva Bujumbura nahuye nino nzenya nyene. Ashikiye mu gisiti. Aho umusiti biteye ubwoba, uvuye mu gisiti cyangwa muri hoteli. Navuye muri hoteli cyo nja gukora ibintu by'akabare n'intuzenye n'igikoni. Arizo ndi mu uyu munsi. Ari mpamvu benshi kuri uyu munsi banzi bizana rya VIVI Gift Rolex, ariko izindi ndota kizwa VIVI Gift Company. Neza cyane. VIVI Rolex ryaje gute kuko urumva ko watangiye gukora mu kabare nuno munsi akabari ukora? Rolex ryaje gute? Ni ryari rero washoboye kwiyumvira ati bungire nkore Rolex? Ese wavyigiye he? Kuko urumva yuko neza na neza ugiye kubiraba wahitiye mu gisiti nyuma uja muri hotel, byari ibintu bisanye n'igikoni. Ya nyene ari ukuntu ibintu gira nk'umwana wo mu Kirundo araza kuvyumvuza ikarabiraba. Narakoze ibintu bita ibidiyamani. Ibidiya ndabizi bitumbura byoroshe. Uri umusatsi. Ukuvuga ni ufuka ibigori. Yeah, ufuka ibigori twagafata ufuka ibigori tukabuteka ukuntu tukabutuma mu mazi atabize cyane amazi tukabikaranga mu makoto. Agiye ari naragikoze ngaha ijya yejo nta n'imisi irahera ndakije. Nani kiba kiryoshe biteye ubwoba nzo nahereyemo kuva ko navuye hasi n'igikoni usa nk'ubikora mugabo byari gaye bya bisi. Ikintu cya Rolex byatangiye ndiko ngo n'umondotsi nkoko amachuzi mayayi maze kumva ikintu mo Rolex cyangwa documenta mvuze ko nakiza no bambeshe
abambeshe ntacyumvise gusa nyine tu ndakora izo nzi gukora amahanga mu cyusima yaye nta kigoye kirimo niba ashaka kuzenda bikwigisha untera kanone Vivi neza na neza aho usanzwe ukorera ntabwo ukora Rolex nka background y'izina ryawe hariho no kubukora utuntu na cyane cyane amafiriti kwakira abantu mu kabare utunyama mbe byo gute biza kuvangana na Rolex musoso kuvuga maze ko ndiko ndakora Rolex ne ndoto yanje byose biri mu gikoni byapfuye kuza mugabe ikintu priority valere gusumba ibindi cyatumye barimo nakora uyu munsi Rolex ariko uyu munsi ko turavugana mu citoje kujya 3030 ndafise umukeke ndafise lagu ndafise jale ndafise inkoko ndafise umucopo agakwavu isosiso brochette cyusimayayi ifiti zibireya n'izigitoke byose birahari ariko ivyo byose cusinyamwe n'icyo uza guha Silva byibura taha niyo kisuru cyihindura avuze ngo nzoguha mutane mu gatondo gashabane uretse rero banumva no kubwira umuntu mani mwe muri ababosi banje cyane ari mumfashe yewe gusaba intererano kugira ngo nterere ariko intererano gusanya yo gushika kuri kibazo cy'uranze uzenda kwakira nakunda kwibutsa abantu bakunda gukora ama anniversaire aha nicaye ku kazi habaye hasa neza amatara meza anniversaire ukaza kwikorera ngaho ubutesa isanga nabuganirije ibiciro kuvuga Rolex special ndayigurisha 6000 mugura inzu bita mukaza gukora anniversaire wanje ndayiguha kuri 5000 ugakomba nagize koko konzi wa mukora anniversaire habura cyo kugira nguze akabazo kanje Vivi canke se nakabandi ese iyo umuntu aje gukorera anniversaire ngaha hasabwa iki kuko hari ahantu ushobora kuja gukorera anniversaire ukumva ati utegeza kuriha umu cameraman nuvuga kamera irarihwa amafaranga canke se kugira uhakorera anniversaire hari amafaranga runaka uriha kandi vyitwa ko waje kwa consommer utaraheza sare kiguhera ubuntu sare ni y'ubuntu urumva ko nongeye ko no kuguhereza Rolex nakora k'igihumbi nimba muri abantu 50 ubwo sumva atase nkani mirapuye ko mani neza cyane na sare kandi wayironkeye ubuntu essentiel no kukonsoma tu nta bindi naho gafavere nka kugira igitayeho ushatse ucuntu manje ukurondera gata kwa kijaja nkayikuzanira byose usanga bihari ile byose isama anniversaire ucuntu manje aja kubizana umva icyo ubuze cyose wowe ugenda ku kijaja ni grand frère ndamubwira ati niko sha musaza nyarutani ntunganye habiri abacha baza sangino zose imeze fresh gacoka anniversaire yawe tutaryohewe je nibaza menga na kidahari bo neza cyane Vivi nyuma yo kuba ukora aka kazi na cyane yuko usanzwe uri CEO nkuko bariko barabibona n'aba boss bakeya uzosanga nabo bafashe imbugita na canke se bafashe imbabura bariko barafashanya n'abakozi experience uyikura kuki kuba udashobora kuvuga ati nanje reka nicare uvuga ati byose bakora nemeruka umuvyeyi ari bakongurira impuzu niga mu wa 3 primaire kuvuga ngiye mu wa 4 tugiye muri vacances umuvyeyi yaguha umutare 0 n'ishure wigamo kuvuga ko amafaranga uyakoresheje nabi agahera byaba bigusha aribe ariko kandi yakoresheje neza yakongereza kuyufisa rero kubera ko nakuze nkoresha amaboko yanje kandi mwana uje amafaranga ateye ubwoba ubu wasanga nko misi nigure imodoka bazambira ngo muzeyi umusaza kana so wawe kamahoro nyakuba ya rero isa ko dukora cyane ntibagiye ko nyakubahwa umujama w'abajene uvuga perezida Varisito ndayishimiye aduhimiriza gukora nk'abajene kugira ngo ibintu bigende neza ihangira imirimo ari nta mpamvu yo kumva ngo ko namaze amashuri shirimo costume n'uzanje kurondera akazi gute adukoresha amaboko yacu kugira ngo bitere intambwe ari nayo mpamvu bavuga ati je ndahagaze niko ndako abakozi 9
icyenda ariko ugasanga urikora ko none ninaja kumbabura erega nagiye kumbabura asigana n'umukozi amubwira ngo kora iki nta kugikora umukiriya wanje agiye ashavuye ejo nagaruka mu gikoni wanje genda bikora kugira ngo umukiriya wanje aye motivate none tyagiye abantu batwakira neza nta n'ikindi fasha untera agateka uri ku Rwanda buzoza ndakwakire harakano nkunda kurenza ko rero ndakwakiriye ushobora kugenda ubwiye merci beaucoup kubera ko ubunteye iteka ibaze nk'umukiriya aje ariko urazi igihe maze kuza utabimbari mani uri niga amaze kubiniga ubwo ni kangaho ndi kuniwa monster atayo warishe rero ugira umworere okay vivi oya nanzigo nande cyane iba yibereyemo kubera yuko iyo tutari mu kazi tuyaga ibirenze ibi cyuko turabiyagira nga vivi uragarutse muri filme na cyane ndundi filme ego oya ni filme na cyane ihurikiwemo icyamamare Samba Famba ikaba irimo abakinyi benshi na cyane X-Ray Bam n'abandi bagiye batandukanye umusaza Abel arimo nk'igisuma kiba kandi iyo filime ndayigarutseho gatoya tubiraze hari abakozi b'Imana bamwe baragiye kugenda yirimo ni pasiteri w'ukuri akaba na Abel wabongo yakora amanyanga akaba na Bishop Daniel nawe ndabareka akora ibintu bidasanzwe mani bijyo bintu biriho Daniel n'umwe Lionel tuzi bijyo bintu biriho aho usanga abakozi b'Imana ibintu bya Eglise bahinduye business bakabona aho kugira ngo just nibaza ko umurimo w'Imana wahindutse business ariko biranatahuritse ko bwa mbere tuzi neza ko abakozi b'Imana yarafise ahantu baba bakoraniye urumva abakirisa ari baba bagaburira ariko uyu munsi barahembwa uyu munsi baradandaza rero urumva imaze kwemeza uko ngira niyo mpamvu ziba zarahindutse rero tugerageza gukebura hamwe n'abandi bamenye ibyo barimo nizo ariko barakora niyo mpamvu ubona nza mpinga ujya wundi nibagira ko decorations nari muganga sha neza cyane we banza ureke rikakunjaniranya ko ndakubwira kwera hari umukiriya mbona ariko arambwira kagira shike bisaba ko mbanza kumwakira kugira ngo byorohe mpamvu ikiganiro nshaka kugicira hagati kugira ngo mbanza nakire umukiriya kumva nshaka yose ndabigiriye ko kugira ngo aza kwisangana utaza gufata umwanya munini okay neza cyane byagenze gute kugira ushobore kuboneka muri filme ego oya ni X-Ray Bam yakurondeye cyangwa ni wamurondeye dutera tubango ndakubaza no murondera n'icyo nanditse script ije nanditse filme kugira ngo murondera aze kunyinisha cyangwa we kubera ko yanditse filme abazakinya keneye aza gukinisha umwe wese zero na pale yiwe bibaho umushaka ndakwishura iki ntabwo nakwishuye se onye jene waza ko anyishuye ndagushimiye ariko iyo ngiye navuze hari amenyereye ntuzenya ntawe yagiye ibaza ngo yaragiye muri wari ubiziti ije ku rundi rugezo ntawe yagiye ni izina n'iryo muntu ntaho yagiye nyine ni filime ntaho yagiye ya mbere yarasohotse bari bazi ngo waraheze iyindi yaje twarazi ntore ntindi yaheze muri BMT yaheze ubu rero mugiye kubyura umutwe kubera intore ntindi yaheze mwana wa mama nta mugiye kubyura umutwe kubera intore ntindi yaheze intore ntindi no mu bantu bayirotse yiruka ku mashuha hamwe na giheko sinzi ko bangaramuza muzi kuri giheko baragiye ku mashuha turayiroga arabafise muhungu ari nayo mpamvu ubona iciye ibintu rega intore ntindi yagiye uburyo yarabafise niyo filime tumwe tora buri munsi niyo filime ndundi iyo nshobora kuvuga ko maze kwemera jewe singiye kukubesha niyo filime nateramye nkaraba bro intore ntindi harageze igenda yira abandi bagira ko ndumwagiteye ufana yego afana arisanze igafana kajya gafana kambera muhimbana ujyaminga dufise mu Burundi abikora neza ivugiye imbere ya kamera naruza ko rurimo afanira vine batekane igihe niyo byati warimo nibiki
ndabona ko ibintu ndazana bya Francis filme sha ijya filme wa deux parties tu kabisa ijya filme vraiment petit ikirazi kandi twakeneye sponsor zanyu kugira ngo izi kandi ni gutangaza parte tunzo wandimwo mpore narapeye kudenzera abantu simbi zibitse nzoba ndimo rero zabiteye ubwoba rero guys ariko ndababwira ngo apari yo kwa mama dukurikirana kuri filme mweze kubasaba ngo tuyoboke muze kudushorera mu cibitoke kujya 3:030 iyo baye ngombwa n'igikoye ndakimura nkakizana muhiri wanyu mu telefonye nimero yanje ntabigoye 68 amajana 560 amajana 264 ukuvuga ko mu telefonye igikoye ndakideplasa nkakizana iwawe byose nkabikorera iwawe ukama kanoti nkarengana nabwiye ntakora anniversaire sare nta mpamvu yo kuyiriha ibariki mixer irahari kira kitu kiba gihari neza cyane nzoga n'imidahari sivyo itaraza yonyine yose arahari kesi itaraba yakikira hari vivi ndagushimira vivi ndagushimira ya nanjye ndabakengurukire ariko kandi ndakunda kwivugira kano kantu twashize n'ubuzima bwa filime ndabandanya gusaba abadukuriye ko bofata ikintu ca filime nk'umwuga bakagikura mu nkino n'utugenegene bikadutunga mu bindi bihugu abasaba inzego z'igihugu ko nzoza zibijejwe zidufashe zidushigikire ibikorwa byacu bishike ahandi hantu neza cyane ndibaza neza yuko ubutumwa bushobora gushika aho washatse ko bushika vivi nibaze ko umunsi nzosubira kukurondera uzoshobora kuvuga ati peti yangu karibu bani guheza gihe ubwo wacu mwiri bunyere tugenda duhindura impuzu zo gukora ikindi kiganiro cyangwa dukorere muhiri wanje ariko ntaco nzogutumira ku kazi ndagutumiye kuri biro za Transition Ministre kugira ushobore kuza uvuga ati uje kugira dukorane ikiganiro na cane yuko bubiri buvurana ubupfu kuri micro cyane se ku majwi n'amashusho mwari kumwe na Silva umutumire witeka yari VIVI Rolex neza na neza ukeneye aho ushobora kumutora na ku kazi kiwe ka misi yose na cyane yuko ni kujya 3 umucibitoki 030 na cyane winjiranye kwibarabara rya Kanyoni niho ushobora gusanga ahantu heza ahantu akora akazi kiwe ka misi yose wowe ukira kumubwira gusa ico ukeneye akakugira nte agakwakwanya ciao Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen